来关心土耳其爆发10年来上大规模的示威，因为伊斯坦布的市长伊玛莫鲁去互政府掠去，几10万人去街路抗议，而且有1000多人去互逮捕。总统埃尔多安20日时阵讲，示威的活动已经演变做暴力的运动，要求伊玛莫鲁所属的共和人民党都要负责。因那共和人民党是批评总统因为政治动机来攻击对手，即嘛因已经正式提名伊玛莫鲁成做2028年总统的候选人。3月24下昼，土耳其的伊斯坦堡加首都安卡拉这2个所在的学生宣布罢课，并且邀请民众做阵上街头抗议，因拿话口号拿会议啊，沿路的居民共欢共顶表示支持。 Daha özgür bir Türkiye için savaşıyoruz şu an. Terörist değiliz biz, öğrenciyiz. 自从伊斯坦堡市长伊玛莫鲁顶礼拜3、19因为贪腐的理由被抓到之嘛，全国81个省已经有51个省发生示威，是最近10年来上严重的动乱，引起警民的冲突，也个国际社会谴责。有一个示威者穿着酷刑者的装扮，压腰行礼，抗议政府和警方喷辣椒水。 内政部长讲，超过1100人被逮捕，其中10个是记者。总统埃尔多安批评反对党共和人民党发动示威，这马上变作暴力运动。Ve şehir eşkıyalarının saldırıları sebebiyle 5 günde 123 güvenlik görevlimiz yaralandı. Türkiye gibi büyük bir ülkenin basiret, vizyon ve kalite açısından çok küçük, çok iptidai, çok çapsız bir ana muhalefet partisi vardır. Parti içi iktidar mücadelelerini milletin meselesi haline getirmelerine de aracılık yapmayacağız. 伊玛莫鲁所属的共和人民党伫即天宣布，依照初选的结果，正式提名伊做2028年总统候选人。伊玛莫鲁被认为是总统埃尔多安主要的政治对手。3月19被抓的前几点前久，伊斯坦堡大学宣布撤销伊的学位，被抓了后也被解除市长的职务。共和人民党也个因的支持者讲，政府当局对伊玛莫鲁的指控有政治动机、无民主。总统埃尔多安是否认？ 讲共和人民党应该停止霸凌百姓。公司新闻吴文玲报道。